U centru gradića uzdiže se palata sveštene opštine koju sačinjava 20 predstavnika manastira, gde se nalazi i središte guvernera Svete Gore. Ispred palate se nalazi sveti hram Protat. Sabirna crkva Kareje Protat posvećena je Uspenju Presvete Bogorodice i u njoj se nalazi čudotvorna ikona Majke Božje, dostojno jest. Svi manastiri na Svetoj Gori imaju svoje konake u Kareji. Unutar i oko Kareje postoji puno kelija koje pripadaju različitim manastirima. Između ostalih, u Kareji se nalazi i kelija Svetog Save, u kojoj autorove emisije imao najlepši duhovni doživljaj i slobodno može da kaže da je zbog toga jednostavno zaboravio da snimi to mesto. Možda najlepši duhovni hram na Svetoj Gori, po subjektivnoj ocjeni autora, je skit Svetog Andreje. Skit Svetog Andreje nalazi se u neposrednoj blizini Kareje i do 1922. godine je bio u posjedu ruskih monaha, što se vrlo lako može i zaključiti iz stila gradnje ovog skita. Δεσποινα και μύτη του λυτρωτού, δε ξεπαραγγίσεις, αναξίωσον οικετών, ή να μεσητεύσεις προς τον εξουδεκτέντα, ο δεσποινα του κόσμου. 50. godina prošlog veka skit je stradao u velikom požaru, tako da je i danas u procesu restauracije. U skitu se nalazi prelepa crkva i, verujte na reč, unutrašnjost crkve je još lepša. Autor ove emisije, nažalost, nije bio u prilici da je snimi.
Hodočašće Svetom Gorom završavamo, a gde drugde nego u Hilandaru. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Na par kilometara od Hilandara nalazi se manastir Esfigmen. Manastir Esfigmen osnovali su u 10. veku monasi starijeg manastira, kojeg su na istom mestu prethodno osnovali car Teodosije i njegova sestra, blagovrna carica Pulherija. U 16. veku je 2 puta uništen od pirata i ponovo izgrađen. U kasnijem reformisanju manastira pomagao je i ruski car Aleksandar. Saborna manastirska crkva posvećena je Vaznesenju Gospodnjem i ima freske iz 1806. godine. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτης την οικεσία ενός δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεπίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δέμνηστης των ανομιών ημών, ale επίβλεψον και νίνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. U ovom manastiru danas se nalaze takozvani monasi ziloti, što znači posvećeni veri. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένοι Θεοτόκεν, ελπίζοντες εις έμμια στοχίσομεν, Χριστήμεν δια σου των περιστάσεων, σιγαρή σωτηρία του γένους των χριστιανών. Prvo na šta putnik namernik naiđe, dolazeći u Hilandar, je pirg kralja Milutina. Ova kula je služila u davna vremena za izviđanje i pravovremeno obaveštavanje monaha u manastiru Hilandar o mogućem napadu pirata i razbojnika. Υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονιτάση και πάσα μονή πόλη και χώρα, από λιμούνιμου σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα. Sljedeći je krst cara Dušana, koji obeležava mesto na kome su se susreli hilandarski monasi i njegova svita. Isto tako, usput nailazimo i na spomenik kralja Aleksandra kao uspomenu na njegovu posjetu Hilandaru. Prolazi vas mala jeza pa i ponos kada znate da upravo stojite na kaldrmičanom putu kojim su prolazile sve te velike ličnosti srpske i svetske istorije, vaši preci. I onda, iza brega, pojavljuje se manastir Hilandar. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Πατρ Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξεων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Simonos tu mirovlitu, tu kjektitoros tis Agija. Šta reći posle martovskog požara u kome je izgoreo veliki deo manastira, osim toga da je autor ove emisije imao tu priliku da krajem leta gospodnjeg 2003. posjeti, doživi i napravi snimke manastira Hilandara pre nego što je stradao u požaru. Manastir Hilandar su osnovali krajem 12. veka kralj Stefan Nemanji, odnosno Sveti Simeon i njegov sin Rastko, odnosno Sveti Sava. Manastirska crkva je posvećena vavedenju Presvete Bogorodice i u njoj se nalazi čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Trojeručice koja predstavlja najveću zaštitnicu srpskog naroda. U manastirskom kompleksu nalazi se biblioteka u kojoj se čuva zbirka slovenskih rukopisa, crkveni spisi na pergamentu i crkvena muzika na hartiji, povezi i 20.000 dokumenata. Čudotvorna vinova loza izrasta iz kivota Svetog Simeona i mnogim bračnim parovima je svojom čudotvornošću podarila naslednike. Čudotvorna loza je stara oko 800 godina, a zna se da i u najboljim uslovima vinova loza traje do 100 godina. Bunar Svetog Save. Zanimljivo je da svi manastiri na Svetoj gori imaju izvore pijaće vode u svojoj unutrašnjosti. To je moralo biti tako jer su nekada opsade manastira od strane pljačkaša trajale i po više meseci. I najviša kula u Hilandaru je služila
za odbranu i izviđanje.